I would like to thank Honorable Minister for definitely sanctioning porunje during assembly आमी उलयल्ले issues आशिल्ले की आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग जाय म्हणून तांणी डेफिनेटली सँक्शन केलां पण वी आर नॉट एज लकी एज मिस्टर सिक्वेरा की दॅट इतले कोटीचे सँक्शन जावं ना आमचे अजून बट एटलिस्ट एक फेज फ्रॉम साखळी टू मोर्ले तरी सुरू जालां बाकीचे इज ऑन द वे म्हणटात आमकां अजून आमकां खबर ना बट जे मेजर इश्यूज स्पीकर सर फ्रॉम सिन्स एप्रील टिल टुडे every second day आमकां हांगा फूल 70 भागान आय एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट परये और ओनली वाळपय फूल 70 भागान असो भाग ना अशी पंचायत ना खंय लायट ना आनी लायट म्हणल्यार कितें अशी न्ही की 1 वरां 2 वरां लायट वता 3 दीस स्पीकर सर लायट नासता 3 दीस स्पीकर सर सो आनी इंजिनियर इट्स द सेम कंप्लेन वेर एवरीबडी इज फेसिंग इंजिनियर फोन उखलल्यार मागीर आमकां फोन करचें पडटा आमी फोन करता तेन्ना इंजिनियर फोन उखलतात आनी मागीर द इश्यू इज द सेम कितें सांगल्यार एवरीथींग वी ऑल नो दॅट ट्रान्सफॉर्मर्स आर 25-30 years ओल्ड HT लायन्स ST लायन्स कांय रिप्लेस केल्ल्यो ना अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें ना I just want to I just want to speak on that pre-monsoon जे maintenance work करपाचें आशिल्लें I just want to ask the engineers why that was not taken up because the issue that is happening right now ours is a rural forested areas every second day झाड पडून light cut जाता the bunch cables are so faulty कित्याक आमकां voltage येता from साखळी आमकां कमी voltage येता we are dependent on the old power substations which are not upgraded so हाज्या खातीर इतले सगळेच issues all together so whole of Walpoy whole of Parye we don't have electricity for 3-4 days yes. So I request the honorable minister to please have a meeting with your chief engineers and all your engineers and pre-monsoon work and what is the situation to please look into it. Thank you, speakers.